adaba birtalong pen niliklar ATV non arjuik tha birtang ton pen West Karbi Anglong Hamren Rong Supi laki sea level pen lang ram lote 1600 meter altitude kang to along sido la pen lang ka chiteng plang pen kilia thai ka viseta dim kali Hamren Rong Supi laki EC asamang kang pialong ke pa pinai district ka hempi mate mesten insam dop lang roi thedung ka phere me awi hagor pen kang tu mate sea level pen lang ram lote 1600 meter altitude kang to along si armu aphai kom hek pen kido hover सरकार के चारी अटुम पेन कचिंग टुरा साया मुकेदेंग जिसमें तोवर कसेमारामेन पेन दोलोंग की किम के रंगलोंग कालवर्ट की पेपलोंग लोंग ले के तेंग दुन ठीपजोक के रामटांग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पेन तोवर नगसेमारा होता हेम तोवर कुलात लांगकांग लुम पेन थेदुंगा कलुक्सन चितोंग नांगलो नॉन पुथॉट असम मालाटू अमेन पेन एन कंस्ट्रक्शन कंपनी अटुम तोवर अजम के थेकी हुट पेन दोलोंग की किम के रंगपोन लांग रोयलोंग कालवर्ट की पी पेन लोंग ले के थोक दुन ठी पेन आरवी की जांग पार्डुन रोना जोक hem la pen kula da hem kanglum an parta to war lang ke pon et thekno Halapur rong sorong bot atokano pen Halloween ka chidam chiwangalong thedunga kisung chitong nanglo pinianer luchitim por phai krehini hamren rong supi along men hem lang kang lumpen ador ke so hormu kicho kijun ason sanghai hui lang inglum etlo birta ka humri pen birta tok bom arahut majokta kisung ke photde da rodalong ke patipok dama bang awilang pusi chethan Hamren rong sopi along lang ke thepen hemrit lang kang lum putin me miadim kali dera jok sarkar pen akirap ki kelong dun awi puta kulat kachubi kalukson dun bekabang phupen chethan dolong ki kim nonamat patang thek the pulote chipri chu etang jiputa hem kang lum ki pre phun atum pen NN construction company atuma pan pachini Halapuke Secretary a representative District Disaster Management Authority Indian Red Cross Society atum pensitame kirap kilangdunji aphan chuning report News report KATV News Kedam tangaru ni phaing kora circuit themanar ni pen asama kang pi along RV ke jang ki plut lip pin ajok asama hem pi guwahati rong sopi along langkang lum hangjo hanghai an pin lo aru ni phai in kora circuit pen thom kep arni on state adang pi along RV ke jang ki ham heder ajok aru ni phai thom kep arni anta guwahati rong sopi along lang ke the ki sanji kalisi a phiong lang ke the nang bat ong si thek pon long Kedam tang asam along Congress sarkar kang ni bom ahut BJP rachariya song atum pen vote kerega maya hut kaning je pon atengke asam along BJP rachariya song nang chari long lo pulote asam along lang ke the ki sung pen che chak nang nelo lapen rod atum nang litum ben mukto sarkar nang jima nang ne jong silang ke the ki sung ke phopen jok nang ji pulote ben mukto sarkar aphan pahai nang po putar rat amaya long ning je pon rinting bonta ben mukto sarkar ningkan kep chari dera phi anta guwahati rong sopi along kedo arara phan langke the ki sung ke pho nang pen pajok ponun edetlo arwe ka chimin me pin ajok guwahati rong sopi arara tum kedo kedam sung pikhang janglo Guwahati armu aphai nangki bat bom pena jok langki di jia to wara masi kawit dera joksi nona matke rong sopi arat sung nang kok
bangso lang ke thela ke ihinvet la pukalisi Chanmari Hatigaon Sijubari Rukminigaon Beltola Nabinnagar lapen Rajgarh ahawar do anta towar pikalisi langroya songsi nang mandet khangjang lo are grappling with severe flooding, with rising waters inundating homes, businesses and roadways. Laswa lang kethe pen ajok akimia towar kasimara timpen danglok lang kiliadong lapen towar anta penang an anta dimalong abangke kapaheno pon etlo. Rong so pilang kang lum edajok rihinga mianta ing than pon etlo. Lapen ki ongdung atowar along abangke theng pi ki krep dabuson sidame dolo. Kedam ta pora hut BJP atum alam chak kachipi ben mukto sorkar abangke rong so piarlo lang ke thepen khangun edet khangjang lopu BJP sorkar aphan ke pachini ji aphan pura lang ke thialong akoebar Modi sorkar pu kilun parju ponrinti Ajat lelang dam pusitame India Meteorological Department chi hek pen IMD ahin pen ke pangdak pon asamalong red alert ki pi Aruni Python kebre siarni anabangke arwi ke thedo jipu ke dhan mek ateng pen ke do ke dam chire dun thekabang kenang so Private school normally remain closed on Saturday, but we have advised that all government schools will remain closed tomorrow. Colleges, universities will also remain closed tomorrow so that people do not have to suffer. We have also instructed our city police to regulate traffic inside the city because tomorrow will not be a normal day. So we have News report KATV News. Kedam tang Aruni Python kebarni det piadang along RV kijang ason thak thaksi Himachal Pradesh along ta RV jang pikhangjang. Bangso RV kijang hut Himachal Pradesh Sirmar district angkang silai ahawar National Highway pharu troksi along ahire kang tangrak longle kang rai hut men gari hum adim along kisang dun ko along pen inut sarpi mar pen bang pliatum gari along pen men chonsi apran kedam jui nangji pen jok dun long lo Towar along side lemang potum pen gari along kido atumapan kadnoy long likang rai puke hang sarlang dun alse arjulong lo lapen bangso visual along pen amata klardak pen alse arjulong lo हॉर्न दे रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा। अरे हट जाओ सब लोग पीछे भाग गए यार। अरे गाड़ी में और कोई है? से भाग सब भाग वहां से ahir kang tangram longle kang lemalong inut asar pi marpen pen bang pliatum kopai ki me piga jok apran jok chitlo bir dakilong pona tengke kedam tang bhomtar ni Himachal Pradesh along RV ke thepi janglo lasuang bong pen silai arong ahawar inglong kang tu along National Highway pharu troksi along ahiring tang rak pen longle inglem pon abirta long pon lo bang solong le kang rai ahut ki jui ke lang aphan ke damahum ihuma gari men long le kang lem aruma long ki sangdam ko agari along kachit hap do anatum apor lapen kopai ki mi pen ajok apran ki dam jui nang ji pen jok tot visual along ke thek long atengke ang song pen dong le kang lem arlong ang kleng ki thepi nang to bomlo aruma bangki gari hum arlo along bang pli ki jui ke lang atum lapusona pora hut bang pli ki jui ke lang atum amitha apran chithon route si gari arlo pen nang chonbor isi long le kang lem aruma long pen nang katsi amitha apran chipa joklo भाग सब भाग वहां से हॉर्न दे रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा। अरे हट जाओ सब लोग पीछे भाग गए यार। bang suang thega bang ke visual along amasi thek long dak
ang song pen arlong thepo nakiklo porahut towar kasemar bom inut abang pu nang katnoi pu hang taram dunlo lapen horns tame kipidun lapen gari along maduta avelo mapu ke hang dunang taxi visual along teknipon long lo भाग सब भाग वहां से हॉर्न दे रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा अरे हट जा सब लोग पीछे भाग यार अरे गाड़ी में और कोई है वहां से भाग सब भाग वहां से हॉर्न दे रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा News Report KATV News Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hak mi kardom